Un poco fácil, ¿qué? Gabe jarraitzen da. Lehentasuna ematen dio zorrari pentsioen gainetik izan ere, konstituzioaren 125. Artikuluaren arabera. Zor publikoaren ordainketa beste gastu sozial batzuen gainetik dago. En previsión del crecimiento de la deuda pública, propone un ajuste del PIB en 4 años. Es preocupante que el informe de la AIREF destaque que por cada 0,5 puntos del PIB destinado a la defensa sea necesario un ajuste adicional de 0,13 puntos del PIB del 2029 al 2032. El camino para cambiar pensiones por armas queda abierto. Ez aipatu gizarte segurantzari egindako transferentziak ikuskatzea eskatzen dugu. Sistema horrek historikoki bere gain hartutako kostua konpentsatzeko. Ez da kontuan hartzen pentsio sistemaren diru sarreren iturri nagusiak. Hau da, kotizazioek, soldaten erosteko ahalmenaren galerak eta hazkunde urriak eraginda murriztu egiten dituztela gizarte segurantzan sartu beharko lirateke, baina enpresa onura gisa banatzen diren baliabideak. La creación de mayor garantía del sistema público de pensiones. Que aparezca la economía sumergida que no cotiza y quitar el tope de las cotizaciones de las rentas altas. Corregir la brecha salarial de género tendría un incremento de las cotizaciones en torno a un 1,5% del PIB, sí, lo que aportaría 18.000 millones anuales a la seguridad social. Funtsezkoa da gure presentzia kalean.